Kini dapat bukas mo madulok ne king orno, ikayo pa kaya ing ena piblasan? Karitak nyo naman kapanaligan, inya eko pa'y gulo isip kukutang, nukarin ke kumang pamangan, inuman at piblasan, deting bage ilang kababalisa rang panintunan ding pagano, ing ipayong atyobanwa balo ng kailangan yung aniti, bayo ing sabla, pakikwanan yung mag-ariya ing Diyos kay kayo at tupad ka rin kayang kaburyan. At yan naman, ipagkalub na patina ing sablang kailangan nyo. Uli nita, may pigaganakan ing aldo bukas, saka yun na arapan ing daralana, makag yun na ing daralanang problema ning balang aldo, yun na daragdagan pa ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo, lukluk tamo po. Mayap gat panapon po, Maya pagat panapon po. ikapakaya. Ulit-ulitan ng Jesus ing ikapakaya. Ikang kalugurana, paboren na ka, ikapakaya. Neng pa'y balisa kayo isip, kayong palagyayo, asolusyonan nyo ing eganagana, nga ng Jesus, ne? Kay ba't ekowari lalong mas maulaga kesa karing ayop, o karing sampaga, o kaya king dikot, mas maulaga kayo. Nya, yan po ing buri ng ipuntong Jesus kay katamu. Why worry? Din kanong pigaganakan tamo, 90% kanong maging tutu. Deta kanong 10% maging tutu, mo naman na kontrol. Ala ka nga karapat talagang ilang malyari reta. Una nga karapat mo, matupad la ret gulo isip nga ng Jesus. Ne? Ning kay kasi atin tamong ugaling alayo pa man, ane pa mang kalaot, eta pa man balo nung naning malyari, pigaganakan tane. Eta na mipapatudtud. O ita, kagisong mo, buisit kakaringgang buisit. Uling kulang katudtud. Anya, nga ng Jesus, ing paibalisa isip, ing kabalisan king bie, alayang agawang masalese kay katamu. Anya, maniwala ka king Diyos, nakapaboren. So, paano ka, potang mangailangan ka. Kung po pakakabay ni uling bukas, makanya naman halos ing tema na ing tiwala king ngapong Ginoo. Ding alagad, ginising de ing matuttud. Aning nyaman na tuttud di Jesus ketang tauli ng bahagi ng bangka, ginising de. Ika namang matuttud gisingan da, kaya ka masira tutod. O ita, king kamuana, pemulyone ing angin, pemulyone ing dayat malat, mo galang enos galang mengulo, may nahimik la. Patiring ngalagad na, may nahimik, may nga panganganga, may nga pamulala, king depat na. Anya, o yan po ing buri ng pakit Jesus kay katamo. May gita ulaga kesa king nino paman. Tandaan tamo, sinabi ng San Pablo ini, mas matas tamo antas kesa karing anghel. Uling ita mo ring maulagang diling lelangana. Ding anghel, secondary lamo kay katamu. Ita mo ring mas maulagang lelangana. Anya, nung maulaga tamo, kingapong Ginoo, siguradong nakata paboren. Kayo po, papaboren nyo ring maulaga kay kayo. Istong papaboren nyo yung maulaga kay kayo, lalto ko pong alang pahalagahan
itaping maulaga emone ingatan at sosopan o kaya ayusan itapakayang alang ulaga nya ingapong Ginoo o yaning buri ng paramdam ke katamong ngeni ulitan ke ing Diyos maulaga tamo keya nya sana pakiramdaman tayo king panagkat na ke katamo. Amen. Panalangin ning balen pakamalan kong kapatid tingiran tang masalese ing tuturuning Ginoo alang nino mang makaso yung miyagnan karing aduang Panginuan nga nang sasabi manalangin tang masapsap kayaban keto antabayana nakatamo at eta maliliking dalan nga tamong manalangin Ginoo pagkaluban mo keng lubos a kapanaligan. Ginoo, pagkaluban mo keng lubos a kapanaligan. Para karing sablang manimuno king Santa Iglesia, parati sang masala ing karelang kaisipan, ing ela malyaring makasuyong miyagnan king Diyos at king pibanjan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo keng lubos a kapanaligan. Para karing pengari at anak, ding karelang pibale-bale, maging tunay lasan ng pamilya, amisasan metong king lugod at pami kaintindi. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo keng lubos a kapanaligan. Para karing kayanakan na lalaki at babayi, ing siglara king biye manakit sanang kabaldugan at kaganapan king Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo keng lubos a kapanaligan. Para karing kaya katang komunidad Kristiyana, ela samigit mababalisa king pamangailangan ning biye, nune manaligla king lugod at kapag sadya ning Diyos para king karelang pamangailangan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo keng lubos a kapanaligan. Ngini po taimtim tamong aduan ning sarilitang kapagnasan. O Diyos ning kaya panlub at pamamatula, manakit kesa ng kalam arapan mo, lumakat ka busal mi at patawaran mo ingke kaming pamagkulang. Gawan mo keng metong abalayan at tune keka kapamilatan ng Hesus Kristong ginumi. Amen. Lukluk tamo po.
Talakad tamo po. Manalangin kayo kapatid, banding kay katamong daon, dating tinapi at alak, matampang tanggapano ning Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapano sana ning Ginoo tindaon karing gamat mo, ki kapurit at kalagaya ning kayang lagyo, ing kaya katangi kasaplalat ing mabilog ng Santa Iglesia. Way paming miglalang, kaniting tinapi at alak, dirinan mo king pamangan para king katawan at kaladwa. Ibayo na sana niting Eukaristiya, ing kekeng sikanan, at pagdala na king kalusugan, kaisipan at katawan. Itingan adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili yak ke kayo, At kaya ka antemurin, iyat nayo ring pusuyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king galanganga at lubos mayupaya. King lugod kay kayang lelangan ing tao, at inyang mga tulid yang miparusan, king kay kang pakalulok kay kayang kinabos kapamilatan ng Kristong ginumi. Kapamilatan na dingangel at ting sablang koro ning banwa, mitmong kapag mulanan lang sasamba arapan mo. Ing siwalami makisan metong saking karela, kabang kakantaring mitmong tula, ing dalit ning kay kang ligaya, ngaming kakanta. Siklaw tamo po. Tune kapin banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, uli nita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ain king espiritu mo, ban para ke kami malyari lang katawan, at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylasat kamatayan, kinwaning tinapi, pepasalamatan akat pinuri, pirasune at binyene karingkayan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kanan niya, itiyeng kanakong katawan, ami daon para ke kayo.
makanyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis. Pasibayo pe pasalamata na ka at pinuri, binyening kalis karing kayan disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakon daya, ing daya ning bay talang anggang tipan, amibubu para ke kayot para karing sablang tao, ban keta mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti king pamigaganak kayo kanako. Ipasyag taya ing misteryo ning kasalpantayanan. Talakad tamo. Iniangin gaganakan miyo ay pa, ing kamatayan at pamanyupli ng mebyan ng anak mo. Darahan miya kaya ting tinapya ning biyating kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan kay kayong pepalyaryan mo kaming matampang talakatarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamumamu kingi kaming ansa ng misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bad mi ganap king lugod kambe ng Francisco ing kay kaming Papa, at i Florentino ing kay kaming Arsobispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynaw at maninayang subling ye, at ding sablang may yangunap ye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan, karapat dapat magkamit kim bialanganga, ban kaya ng Maria ing Birhen induning Dios, kaya ng San Jose ing kayang esposo, kaya ring apostol at ding sablang santo, lalong lalo na ing kekeng patulunan ni San Luis Gonzaga, kay kaming parangalan karing Aldorete, at tinupad king malmong kaburian king kay kabanding panahon, puryan dakat paligayan kapamilatan ng Hesus Kristong kay kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tuto kagum ning Espiritu Santo, pupuryanda ka at parangalan manggaman king alang angga. Kasanting na nung alatang pigaganakan, uling ating mga lingwan mantabi kay katamo, uling ating parating makasalikot gagawang paralan para kay katamo. Anyang ngeni paramdam ta kang Jesus ing magtiwala ta king sinabi na kapamilatan ning panalangin at iruna kay katam.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kaso paning kekang pakalulo parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kawang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, ke kaming talapangabos. O ginaming Heso Kristo, as sinabi ka rin kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko, ke kayong kapayapan ko babiye ko, ke kayo, mo sa babalik danding ke kaming kasalanan. Nune, lawan mo yung kasalpantayanan ng ke kang iglesia, at pamayapan mo yung pudulugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaning ginuman at tili sa kapilanman ke kayo, At kaya ka ante mo rin. ipakita mo po ngini ing mikakametong ta king kapayapan. Si Claude, tama po. Kaluguran kong kapatad, oy ni Jesus, ing panangalan tamo, ngening kawalong aldo, novena, king pamagparangal tamo mo naman kang San Luis Gonzaga. Asasabing parati dakong antabayanan niya, eko dapat mababalisa. Mapalad tamo ngening lalapit kaya, ban milako ing kabalisan, karing isip tamo. Ginu, Eko matampang tanggap keka, dapat yakas me ing amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual pa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king at suka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, may king sablang bage,
at pagnasan ku ing tanggapan da ko. Dapot pauli na ningyening pinandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man spiritual kening puso ko, kakaulanda ka bala mo mawari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen. Si Claude tamo po. Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakалulu ampon mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami keka kaniting masipit apa mangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami at may kamatena karing dakala tao. Adwan mingeni keka ing balikdan mo kaming mitmong lugod at yatchat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi laring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarila, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapaynawan, detang mayango nabi. Pagkala mo kaya kami ing magrasya mo, kaniting masakit a panahon,
Ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla, at ban makasaop kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. May kabyos kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis, layon tayran na kami king pamagbayong lub at kabanalan. Itiadawan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi Birhen. Virgen de los Remedios, indu ning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Jose, esposo ng Maria, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Luis Gonzaga. Manalangin tamo. Talakad tamo po. Oy paming malugod, manano na sanang iting Eukaristiya, agang panan na king kekang iglesia, ing pamisan metong at kapayapan a ipawagana. Itingan adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Bukas po Domingo, deng regular schedules tamo po, 6, 8, 10 in the morning, pang Domingo ya pong schedule ita. At kay ba't itanggat pa napon alas 5, yapin po yung para king tauling nobena, para king kekatang parangal kang San Luis Gonzaga. Ing piyesta tamo po, Lunes, alas 6 sampung alas 8 ning ngabap, ampo pang alas 5 ninggat panapon. Ingin naman natili yakke kayo, At keka antemurin. bendisyonan na kayo ng Diyos, amayo pa yung tuto, ingipa, ating anak, ating Espiritu Santo, Amen. umetana at isundo ing pamanuki King Gino. Salamat, King Diyos.